What's up guys, this is CJ and welcome to my channel, and we are here at Cabana Beach Club Resort at Moalboal. And kabalo na mo sa akong last time nga visit diri sa Moalboal, nga malas jud maayong kay nag-TANGA ko. So muna siya, this is the revenge. Charan! Outfit change! Og mag-island hopping na ta! So we are here at Pescador Island. Narami sa gilid, kawala may kasaka sa ilahang rag lighthouse, something. Yeah. So guys, wala failed mission gyapon taron. Ug mata sa ito buntag. Kay init na kayo niya sila kay nakato sa init to. Kada sila mo nagum guys. Mga arte. And it's the best part of the vlog. Kainan na. I'm so full na, and you know what happens next? Kundili mag-shower o mag-chill-chill sa kwarto. 1 hour later. Og manako og tulog. We are still here at Cabana Beach Club, and we're gonna have some tour. Og lang chill like a villain. Yeah. Pero ati kra kaya nuroy mi diri sa Moalboal. Sa Marina. Cheers! Okay na to, asa na? What's up people, and manako kaon unya busog na kayo. Oh, thank you very much sa pagkain po, Mayor. Matulog na may, so see you tomorrow guys. Like and subscribe. Day 2. Good morning guys, manlalom sa kadali. Hello guys. Actually, kikapoy na ko salom-salom ganyan. Yamaw na nga nangawan na sa mga breakfast. Pusog na kayo may. Hope you enjoyed this video and see you on the next vlog. Bye. Share, peace, and love.